bas kamar nuri-nuri karena perbeben due. Ekap nu jadi sada tundalen, ekap nu jadi sada senjata untuk banci gelah kalak sinter merah tema kuah man Bandung. Iya, labau uka gelah banci ku selesaikan ku tangani perbeben ku ya tendo. Tetapi justru perbebene bandu jadi sada senjata andu uga gelah kalak kera tema kuah man Bandung. Maka ku jape kam nuri-nuri karena perbebendu gelah mekuah ati sinter meminatedu. Tadingkan kalak kam teman, tadingkan kalak kam. Ya, sekali dua kali bagem tena, ya. Tapi adi bandu lalap jadi senjata andu, tadingkan kalak kam. Kalak pembueng perbebenna. Jadi ulah si pakai perbebente, jadi tunda lenta, gelah kita banjir nuri-nuri manjal masin terme, gelah mekuah minati sin terme teta kita bagai. Tetapi adilit perbebenta, si serahkan man Tuhan, si selesaikan, ya ulah senang pusuh te, adilit perbebene bagai. Ya mela adilit perbebenta, apalagi si turikan man sin terme, mela.